сарвазирони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил оғоз гардид. зимни мулоқот муҳимтарин масъалаҳои фарогирии ҳамгироии давлатҳои аъзои иттиҳод аз қабили иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, илму маориф, саноату кишоварзӣ, гумрук, маориф ва илм, сайёҳӣ, фарҳанг ва тандурустии мавриди баррасӣ қарор дода шуд. сипас кори ҷаласа дар доираи маҳдуд ва васеъ идома кард. дар ҷаласаи шуро беш аз 10 муҳимтарин масъалаи фарогири самтҳои гуногуни ҳамгироии давлатҳои аъзои иттиҳод мавриди баррасӣ қарор дода шуд. аз ҷумла тақвияти ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, нақшаи миёнамуҳлати амалиёти муштараки кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил доир ба пешгирӣ аз паншавии бемориҳои сироятӣ, созишнома дар самти амнияти санитарӣ дар ҳудуди кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, созишнома дар самти ҳамкорӣ дар самти ба шуғл фаро гирифтани аҳолии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ворид гардида буд. зимни баргузории ҷаласа зикр гардид ки дар замони паҳншавии бемории сироятии COVID-19 натиҷаи ба роҳ мондани фаъолияти неки кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил буд ки то андозаи пастравии иқтисодиёт дар минтақа гирифта шуда барои муолиҷа ва пешгирии густариши бемории сироятӣ бо истифода аз таҷрибаи мутахассисони кишварҳои дӯст чораҳои мушаххас андешида шуд. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода зимни баргузории ҷаласа таъкид доштанд тадбирҳои мушаххасе ки ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба роҳ мондааст, аз принсипҳои дӯстӣ, эҳтироми мутақобила ва эътимод, ҳамкории мутақобилан судманд ва баррасии манфиатҳои ҳамаи ҷонибҳо асос ёфтаанд ва оянда низ ба хотири тақвият бахшидани ҳамгироӣ чораҳои заруриро идома медиҳад. кори ҷаласаи навбатии шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Мински ҷумҳурии Беларус бо имзои санадҳо аз қабили созишнома дар бораи ҳамкории кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба огоҳонӣ дар хусуси воридот ва истифодаи маҳсулот бо нишонаҳои дуруғин ва мушаххас набудани кишварҳои истеҳсолкунанда, консепсияи ниҳодҳои давлатии ҳокимият ки идораи захираҳои молиявиро дар кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил амалӣ менамоянд барои давраи то соли 2030 ва нақшачорабинии асосӣ дар самти амалисозии он. тадбирандешии маҷмуавии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар хусуси пешгирӣ ва мубориза бо бемории сироятии чорво дар давраи то соли 2025, протоколи ворид намудани тағйирот дар созишномаи ҳамкории кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар самти геодезӣ, харитасозӣ, кадастр ва банақшагирии фосилавии замин аз 9 октябри соли 1992 ва дигар масъалаҳо ба анҷом расид. 28 май соли 1994 бо қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон раёсати қушунҳои сарҳадӣ таъсис ёфт. طبق قانونگذاری کشور همساله 28 مای روز قشون‌های سرحدی جشن گرفته می شود. با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و دستگیری و غمخوری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز برای حمایت خاک مقدس وطن شرایط خدمت در قسم‌های حربی بهتر گردیده، روز تا روز وضع اجتماعی و اقتصادی خدمتچیان حربی از جمله سرحدبانان خوبتر و بهتر گردیده ایستاده است. امروز بخشیده به 27مین سالگرد تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با اشتراک کاتب شورای امنیت، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و فرمانده قشون‌های سرحدی در شهر دوشنبه چورابینی تنتنوی برگزار گردید. در چورابینی یک قطار خدمتچیان حربی با رتبه و افتخارنامه‌ها قدردانی گردیدند. گزارش همکارانمون در این خصوص تهیه گردیده است. табрикоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба сарҳадбонони мамлакат котиби шӯрои амнияти ҷумҳурӣ расонида аз шарту шароит ва имкониятҳои қисму воҳидҳои низомии ин сохтор ёдрас шуданд. таъкид гардид ки қушунҳои сарҳадӣ дар вазъияти бисёр ҳассосу таърихии халқамон таъсис дода шуд ва феълан ин ниҳод дар ҳимояи марзҳои кишвар ва амнияти ҷомеа саҳми басо арзишманд дорад. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таҳкиму таъмини ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ, фароҳам овардани шароит барои хизмат ва зиндагии ҳайати шахсӣ
توجه دومی و اولین درجه می‌دهد. در این چهاربینی همچنین رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرده اظهار نمود که مرزبانان شجاع کشور همچون فرزندان صادق مردم تاجیکستان و حامیان دلیر مرز و بوم وطن عزیزمان منبع نیز برای حفظ و نگهداشت سرحد و یکپارچگی تاجیکستان با عزم و اراده قوی سعی و کوشش خواهند کرد. بخشیده بر روز سرحدبانان یک قطار خدمتچیان حربی با رتبه‌های نوبتی نشان جشنی سرسینگی و افتخارنامه و سپاسنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. برنامه مکمل فرهنگی هنرمندان مملکت نیز تحفه ادانه به سرحدبانان کشور بود. بخشیده به روز قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان با دستگیری راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در باغ به نام استاد رودکی تحت عنوان مرزبانان صادق وطن همایش تنتنوی برگزار گردید. ضمن برگزاری این تدبیر ذکر گردید که سهم کارمندان و افسران و سربازان قشون‌های سرحدی مملکت در مبارزه با جنایتکاری، تحکیم ثبات، حفظ مرز و بوم کشور و مالکیت دولت و شهروندان بی‌نظیر بوده، آنها این رسالت خود را در نزد دولت و جامعه سربلندانه اجرا می‌نمایند. نخست در آغاز چهاربینی معاون رئیس شهر دوشنبه معین معصومه معین‌زاده پیام شادباشی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را به مناسبت روز قشون‌های سرحدی به محافظان مرز و بوم وطن عزیزمان تاجیکستان و کارمندان و خدمتچیان این نهاد قدرتی رسانیده ذکر نمودند که ثبات و آرامی کشور ثمره زحمت و تلاش‌های شبانه‌روزی و خسته‌ناپذیری خدمتچیان قشون‌های سرحدی مملکت میباشد. ذکر گردید که با دستگیری و غمخوری‌های پیوسته اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان طی سالهای صاحب استقلال مقامات قشون‌های سرحدی به یک نهادی با اعتماد پرقوت کفیل امنیت داخلی و بیرونی کشور مبدل گردید. همزمان در چهاربینی نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده تمام کارمندان و خدمتچیان قشون‌های سرحدی و ساکنان و مهمانان پایتخت را با مناسبت روز قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نمودند. به خاطر احترام و اعتماد و ارزش‌گذاری به زحمت و تلاش‌های افسران و سربازان به یک قطار خدمتچیان قشون‌های سرحدی و والدین آنها که فرزندانشان امروزها صادقانه در حمایت مرز و بوم کشور قرار دارند با جایزه و سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده شدند. سپس چهاربینی فرهنگی عبارت از سرود و موسیقی‌های وطندوستی و میهن‌پرستی در اجرای صنعتکاران و هوسکاران پایتخت منظور مهمانان و اشتراکچیان چهاربینی گردانیده شد. باید گفت که سهم کارمندان و افسران و سربازان قشون‌های سرحدی مملکت در مبارزه با جنایتکاری، تحکیم صلح و ثبات، حفظ مرز و بوم کشور و مالکیت دولت و شهروندان بی‌نظیر بوده. این رسالت خود را در نزد دولت و جامعه سربلندانه اجرا می‌نمایند. با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و دستگیری و غمخوری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قواهای مسلح تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروزها برای حمایت خاک مقدس وطن عزیز شرایط خوبی خدمت در قسم‌های حربی تامین بوده. روز تا روز وضع اجتماعی و اقتصادی خدمتچیان حربی از جمله سرحدبانان خوبتر و بهتر می‌گردد. چهاربینی فرهنگی به مناسبت 27مین سالگرد روز تأسیس یابی قشون‌های سرحدی تا در ادامه داشت. ساکنان шарафманди ҷумҳурӣ санаи 28 майро ҳамасола ҳамчун рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ бо як дилгармӣ ва омодагии хуб таҷлил мекунанд. ба ин муносибат дар яке аз қисмҳои низомии шаҳри бохтар низ вохӯрии судманд ва чорабинии фарҳангӣ доир карда шуд. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از سنه تأسیسیابی خود در بقا و صلح و آرامی کشور سهم نظر داشته افسران و سربازان شجاع و دلیر در صف خدمت مادر وطن پای حفظ و آسایشگی مملکت خدمت نموده ایستادند. با مقصد تجلیل از 28 سال این نهاد قدرتی با اشتراک نماینده مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و دیگر خدمتچیان حربی قسم نظامی 9828 ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان چهاربینی فرهنگی دایر گردید.
پس از صدا دادن سلام حربی و سرود ملی، معاون رئیس شهر به سخن برآمده عسکران و سربازان و خدمتچیان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را بخشیده به این سنه تاریخی تهنیت گفت. با مقصد قدردانی از خدمت صافدلانه و عادلانه در این روز از جانب شهرداری به یک قطار خدمتچیان حربی تحفه‌های پولی و خاطروی تقدیم کرده شد. باید گفت که قشون‌های سرحدی کشور امروز با فعالیت حربی خود سربازان و افسران شجاع را آماده نموده ایستاده است. امن و آسایشتگی کشور و نگهداری سرحد دولتی از جانساری‌های خدمتچیان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی مملکت منشأ می‌گیرد. در قسمت فرهنگی چورابینی برنامه هنرمندان شهر در سطح بلند پیشنهاد گردیده. هنرمندان با ترانه‌های دلنشین و رقص و صحنه‌های دلکش تعبیه حاضرین را بالیده گردانیدند. سر زدن حادثه‌های سوختار هنگامی دروی غله‌دانگی‌ها و جمع‌آوری خوراک درشتی چاروا بنابر سبب بی اهمیتی کشاورزان و مکانیزاتوران کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را به تشویش آورده است. از این رو قبل از آغاز درو در ناحیه واسه سمینار مشورت اوید به پیشگیری از سوختار دایر گردید که در کار آن نمایندگان از 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان اشتراک نمودند. همکارانمان از رفت سمینار گزارش آماده کردند. توجه کنید. سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری از حادثه‌های سوختار در ناحیه واسه سمینار مشورت اوید به تحکیم بخطری از سوختار هنگام جمع‌آوری زراعت‌های غله‌دانه، خوراک درشت چاروا و هماهنگسازی قوای واسطه‌های مقامات کارهای داخلی هنگام سر زدن سوختار دایر نمودند. کارمندان خدمات به حاضران تکنیکای و واسطه‌های سوختار نشانی را که شعبه‌های خدمات در شهر و ناحیه‌ها تامین گردیدند نمایش دادند. گفته شد که دوام سالهای اخیر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مؤثرترین تکنیکای و تجهیزات ساحوی خریداری و به شعبه‌ها دسترس کرده شدند. در کار سمینار مشورت معاونان رئیسان 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، سرداران ریاست، شعبه و بخش‌های کشاورزی، کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی و راهبران خواجگی‌های دهقانی اشتراک نمودند. هدف از برگزاری سمینار مشکور این پیشگیری حادثه‌های سوختار در موسم ذکر گردیده میباشد. سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از تمام شهروندان، مسئولین خواجگی‌های دهقانی و دیگر سوختارهای مربوطه احتراماً خواهش میکند که طلبات‌های قاعده بخطر ضد سوختار را رعایت نموده طبق آن عمل نمایند. در این همایش ابراز داشتند که متاسفانه هنگام جمع‌آوری غله‌دانگی و خوراک درشت چاروا در بعضی خواجگی‌ها و موضع‌های علف‌دروی به قاعده‌های بخطری سوختار اهمیت داده نمی‌شود که در نتیجه حادثه‌های سوختار به وقوع پیوسته میدان غله‌زار و چراگاه‌ها نابود می‌گردند. در بسیار موردها تکنیکای علف‌درو و غله‌درو از معاینه تکنیکی نگذشته و به قاعده‌های بخطری از سوختار نیز جوابگو نیستند و تجهیزات آتش خاموشکنی ندارند. توصیه داده شد که خواجگی‌های دهقانی، ریاست و شعبه و بخش‌های کشاورزی، پارک‌های تکنیکی با کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی در شهر و ناحیه‌ها همکاری را درست به راه مانند. سمینار مشورت به ما امکان می‌دهد که سری وقت پیش از درو و جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی‌ها تمام خواجگی‌های دهقانی، کوپراتیوهای تجارتی، جماعت‌های دهات و شخصان متصدی که در ناحیه‌ها هستند یکجا با خدمات آتش‌نشانی کاربری نموده سری وقت برای پیشگیری نمودن از سوختار زراعت‌های غله‌دانگی را امین نگاه دارند. این سمینار سری وقتی بود و ما سعی و کوشش می‌کنیم که تمام آن حاصلی که تا امروز دهقان کشاورزان ناحیه‌ها با رنج زیاد به حاصل درآوردند سری وقت جمع‌آوری کرده شوند و از سوختار امین نگاه داشته شوند. علاوه گردید که قبل از آغاز جمع‌آوری غله‌دانگی و خوراک درشت چاروا گرد و اطراف موضع جفت کرده شود و در بین اهالی که در نزد غله‌زار زندگی می‌کنند کارهای فهماندهی برده شود. تمام تکنیک و تجهیزات غله‌درو از معاینه تکنیکی گذشته حالتی بخطری از سوختار آن رعایت گردد. شیرینجان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه واسه برای برنامه نوید.
имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар доираи чорабиниҳо бахшида ба эълон гардидани шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти фарҳангии Иттиҳод 2021 бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар мавзӯи «Зан сарчашмаи зиндагӣ» конференсияи байналмилалии илмӣ амалӣ баргузор гардид. дар кори конференсия намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оила, вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, донишгоҳу донишкадаҳои олӣ, олимону коршиносони ватанию хориҷӣ, намояндагони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. ضمن مراسم افتتاحیه کار کنفرانس پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فرهاد رحیمی به سخن برآمده از توجه همیشگی پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان برای باز هم استوار گردانیدن موقع زنان در جامعه ابراز سخن نمود. موصوف تاکید کرد که در دوره صاحب استقلالی تشبث‌های زنان دویم دستگیری یافته برای عملی نمودن آنها تدبیرهای جدی اندیشیده می‌شود. معاون رئیس شهر دوشنبه موسومه موینی اشتراکچیان کنفرانس را از نام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی خیر مقدم نموده هدف برگزاری کنفرانس را محاکمه و بررسی مسائل مربوط به حالت، جایگاه و نقش کنونی، درجه اشتراک گوناگون زنان در حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دولت و جامعه معنی داد نمود. قید گردید که طی 30 سال استقلال دولتی زنان و بانوان ما در همه ساحه‌ها برابر مردان خدمت کرده، فعالیت خود را روز از روز گسترده‌تر می‌نمایند. ترغیب دستاوردهای زنان عالم، دستگیری سعی و کوشش دختران و زنان در سمت از خودکنی دانش و معرفت در سالهای استقلالیت، جهانبینی علمی و دنیوی آنها، اشتراکشان در تحقیقات علمی در سطح‌های بلندتر تحصیلات یکی از موضوعهای محوری این همایش بود. ضمن برآمد خود کارشناسان نقش دولت و مقامات دخلدار را در دستگیری زنان طبق برنامه و لایحه‌های مقصدناک دولتی، کواتا و گرانت‌ها شرح دادند. همچنین نطقان در برآمدهای خویش به جنبه‌های مهمترین تطبیق سیاست گندری، مکانیزم‌های بلند برداشتن نقش زن در جامعه و دولت، دستگیری اجتماعی، حقوقی، تهیه و حل مسائل‌های مبرم دولت دخل کرده، دستگیری وسیع رهبریت کشور را از برنامه گندری که به ایجاد سیمای معاصر و بلند برداشتن فرهنگ زنان نگرانیده شده است، قید کردند. давоми 30 соли соҳиб истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон тавонист равобити ҳасанаи худро бо аксарияти давлатҳои дунё ба роҳ монда бобати тавсеяи он чораҳои бетаъхир андешад. сиёсати дарҳои боз боис гардид ки раванди мазкур дар муддати кӯтоҳ рушд пайдо кунад. ин ва дигар паҳлӯҳои сиёсати хориҷии кишвар зимни як ҳамоиши сатҳи баланд дар институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупои академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. тафсилоти бештар дар шарҳи хабарнигорони мо. робитаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин мавзӯе буд ки дар институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупои академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи як ҳамоиш мавриди таҳлили коршиносон қарор дода шуд. қайд гардид ки дар шароити муосир муносибатҳои дурусти байналмилалӣ муҳаррики асоси рушди давлатҳо ва омили ҳаллу фасли тамоми проблемаҳо дар сайёраи замин аст. ҷумҳурии тоҷикистон дар 30 соли соҳиб истиқлолии худ бо назардошти сиёсати дарҳои кушода ки ҷавҳари робитаҳои байналмилалиро ташкил медиҳад тавонист бо бештари давлатҳои дунё муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро густурда намояд. ҳамин боис шуд ки бо сиёсати муваффақонаи роҳбарияти олии сиёсии мамлакат тоҷикистон ҳамчун як кишвари пешсаф дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ дар ҷаҳон мавқеи худро устувор намояд. яке аз дастовардҳои бузурги даврони истиқлолият ин барқарор намудани муносибатҳои бисёр хубу ҳасана бо теъдоди зиёди кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ мебошад ки мо метавонем бо ин ифтихор букунем. махсусан ҳамкориҳои мо дар бахши иқтисод, ҳаллу фасли масъалаҳои иҷтимоӣ бисёр густариш ёфтааст. тоҷикистон аз нигоҳи геополисӣ дар яке аз минтақаҳои бисёр муҳим ҷойгир аст ва аз нигоҳи сиёсӣ, иқтисодӣ, махсусан бо назардошти захираҳои табиӣ, захираҳои инсонӣ ки тоҷикистон дорад ва албатта ман фикр мекунам бо назардошти он фазои солими сиёсӣ ки дар кишвар вуҷуд дорад ва аз тарафи роҳбарияти сиёсии кишвар амалӣ карда мешавад, кишварҳои ҷаҳон ба тоҷикистон ҳамчун субъекти байналмилалӣ бисёр алоқамандии зиёд доранд, чунки масъалаҳои муҳим маҳз дар минтақаи осиёи миёна ҳаллу фасл мешаванд. аз ҷумла мавзӯи амният, мавзӯи истифода аз захираҳои табиӣ, мавзӯи мубориза бо ифротгароӣ
терроризм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддира ва ғайра ва ҳоказо. дар идомаи кори ҳамоиш аз ҷониби коршиносон роҷеъ ба дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми 30 соли истиқлолияти давлатӣ дар доираи мустаҳкам намудани муносибатҳои байналмилалӣ маълумоти дақиқу ҷолиб пешниҳод карда шуд. вобаста ба таҷриба ва сарчашмаҳои таърихӣ иброз гардид ки дар шароити ҷаҳонишавӣ танҳо муносибатҳои ҷиддӣ байни кишварҳо метавонад дар сиёсат ва рушди иҷтимоии иқтисодии давлатҳои ҷаҳон самару манфиат эҷод намояд. бо қироати 58 маъруза аз ҷумла сиёсати созанда ва муваффақи хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони истиқлолият, робитаҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо кишварҳои осиёи марказӣ дар марҳилаи ҳозира ва амсоли ин иштирокчиён тавонистанд мавзӯи мавриди назарро ба таври зарурӣ таҳлилу баррасӣ намоянд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар самти бунёду барқарорсозии роҳу пулҳои дорои аҳамияти минтақавию байналмилалӣ қадамҳои устувор гузошта тавассути ин амал ҷиҳати баровардани кишвар аз бунбастии коммуникатсионӣ тадбирҳои коррагаро амалӣ намуд. طبق اطلاع متصدیان کارهای ساختمانی قطعه شکیف قلعه خم راه اتومبیلگردی کولوب قلعه خم در موضع نام برده 90% کارهای زمینی انجام یافتند. در مسافه 13 کیلومتر منفرش‌کنی قبط دوم به آخر رسیده تجدید از نوسازی راه ادامه دارد. شرح بیشتر موضوع در گزارش خصوصیت خدایوربک زاده. از نوسازی قطعه شکیف قلعه خم روحی بین‌المللی دوشنبه کولوب در وز خروغ مرغوب کلمه با جلب 82 عدد تکنیکی و مکانیزم‌های راهسازی با سرعت ادامه یافته ایستاده است. از روی لایحه 25 کیلومتر و 640 متر راه موافق معیارهای حاضر زمان ساخته می‌گردد. برای انجام همه کارهای ساختمانی زیاده از 3 میلیون دلار آمریکایی مصرف می‌گردد. فرمایشگر لایحه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان بوده، مبلغ نام برده از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک اسلامی رشد پرداخت می‌گردد. از روی اطلاع مهندسان راهساز عین حال 90% کارهای زمینی انجام داده شده، دیگر کارهای ساختمانی در جریان هستند. در دایره لایحه کارهای زمینی 1,200,000 متر مکعب می باشند و ساختمان عین حال با درجه بلند با سطح بلند کاری رفته ایستاده است. کارهای ساختمانی از طرف شرکت چینایی چاینا رود ساختمان راه‌ها و کوپرک‌ها ادامه دارد. در ساختمان راه از طرف شرکت مشورتچی متخصصان صاحب تجربه از کشورهای چین، کره و عربستان رفت کارهای ساختمانی را نظارت می‌کنند. در بنیاد راه 409 نفر متخصصان و کارگران مهندسی تکنیکی با کار جلب گردیدند. 374 نفر از آنها از حساب ساکنان محلی می باشند. به این وسیله به حد امکان در ناحیه درواز سطح بیکاری نیز کاسته می گردد. همزمان در رفت کارهای ساختمانی کارگران مهارت خود را صیقل می دهند. در نظر است که راه نقلیاتی از 2 خط حرکت عبارت بوده، پهنایی آن به 12 متر می رسد. قسمت منفرش کرده باشد 7 متر را تشکیل می دهد. با هدف از تراوش آبهای موسمی ایمی نگاه داشتن آن در هر دو طرف جویبارهای آبپرتو ساخته می گردند. علاقه قسمت زیاد کارهای ساختمانی انجام داده شدند و سکونی راه در خمگشتا ادامه یافته ایستاده تا ماه آگوست همه کارهای ساختمانی انجام داده می شوند. راه مذکور موافق معیارهای حاضر زمان ساخته گردیده. در برابر منفرش‌کنی در این موضع یک عدد پول و نقب ماشین گذر که زیاده از 300 متر درازی دارد بنیاد می گردد. дар мавсими кишти тирамоҳӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз федератсияи россия 3 нави тухмии гандум миронави 808, москови 56 ва 39 ба кишвари мо ворид ва кишт карда шуд. ин таҷрибаи аввалин буд. тибқи назарсанҷии коршиносон натиҷаи таҷриба муайян сохт ки бо истифода аз қоидаҳои агротехникӣ ин нави тухмиҳо дар иқлими мамлакати мо мутобиқ буда хуб нашъунамо мекунанд. наврӯз сафаров ҳамин мавзӯъро дар гузориши худ пайгирӣ кардааст.
мироновӣ 88, масковӣ 56 ва 39 ин навъҳои тухмиҳои гандуманд ки бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз Федератсияи Россия барои таҷриба ба кишвари мо ворид гардида буданд. Ҳаминак баъди 5 моҳ, яъне баъди гузарондани кишти тирамоҳӣ, навъҳои мазкур хуб нашунамо дорад ва ҳосили ба бор овардаашон низ мувофиқи санҷишҳои биометрии коршиносон аз маҳсулнокии хуби ин навъи гандум шаҳодат медиҳад. таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки ҳар се навъи гандуми россиягӣ ба иқлими мо мувофиқ буда дар сурати риояи талаботҳои агротехникӣ ҳосили хуб ба бор хоҳад овард. ин навъҳо давоми мана 5 моҳ мешавад, хуб нашънамо доранд ва зина ба зина тараққӣ карда истодаанд. имрӯзи навъҳо аллакай дар ҳолати гул рафта истодаанд ва нишондодҳои биометрие ки мо аллакай то ин давра гузарондем аз маҳсулнокии хуби ин навъҳо гувоҳӣ медиҳад. чуноне ки мешавад дар ҳар 1 метри квадратӣ дар ҳудуди қариб 500 пояи маҳсулнок вуҷуд дорад ва дарозии хушаҳошон аз 10-11 сантиметр дарозтар аст ва миқдори хушачаҳо дар хуша дар ҳудуди қариб 20 хушача вуҷуд дорад ва ба ҳисоби миёна дар ҳар як хуша зиёда аз 40 дон аллакай ба вуҷуд омада истодааст. семинари илмӣ амалии ҳолати киштзорҳои навъҳои интродуксияшудаи гандум дар шароити водии ҳисор дар ҳоле сурат гирифт ки тибқи ба огузории Созмони Милали Муттаҳиди имсол аҳолии кураи Заминро дар бастагӣ ба вазъияти эпидемиологии солҳои охир танқисии шадиди дастрасӣ ба маводи озуқаворӣ ва гароншавии нарху наво интизор аст. яке аз тадбирҳои муҳиму саривақтие ки барои таъмини худкифоягии маводи озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи даст гирифта шуд, маҳз ҳамин усули кор буд ки метавонад дар оянда самараи хуб биёрад. ба иттилои ҳолдунҳо таҷрибаи парвариши тухмии мироновӣ 88, масковӣ 56 ва 39 дар мамлакати мо бори нахуст буда дар оянда низ кишту парвариши он тавсия дода мешавад. навъҳое ки ворид шуда истодааст ҳам ба аз ҷиҳати устуворӣ ба хобравӣ, ба касалиҳо, ба ҳашаротҳо яъне ки устувор ҳастанд ва мо боварӣ дорем ки ин ҳамкориҳое ки ҳастанд имрӯз яъне ки таълим, илм ва истеҳсолот мебошад. мо бояд ҳамаи инҳоро омӯзиш гузаронда ба деҳқонон яъне ки пешниҳод кунем, натиҷаи илмро дар истеҳсолот яъне ки васеътар кунем, чунки бе илм ва истеҳсолот соҳаи кишоварзӣ пеш намеравад. дар қисмати назаравӣ чорабини роҳбарияти вазорати кишоварзӣ аз натиҷаҳои муваффақи коршиносон дар ин самт изҳори қаноатмандӣ карда, нишондодҳои онҳоро дар оянда ҷиҳати саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат нег маънидод намуданд. таъкид гардид ки бо истифода аз чунин усул миинбаъд кишту парвариши навъҳои тухмии мироновӣ 88, масковӣ 56 ва 39 дар мамлакат васеъ ба роҳ монда хоҳад шуд. дар ин баробар коршиносон андешаронӣ намуда нақши олимону донишмандони соҳаи кишоварзӣ дар ин самт назаррас арзёбӣ карданд. семинар бо таклифу пешниҳодҳои судманд анҷом ёфт. шаҳри ваҳдат барои таъминоти сокинони пойтахти ҷумҳурӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ дар тамоми фасли сол саҳми чашмрас мегузорад. дар ин минтақаи ҷумҳурӣ инкишофи ба тадриҷи аксарият бахшҳои кишоварзӣ ба чашм мерасад ки ин раванд ба фаровонии маҳсулот мусоидат кардааст. гармхонадорӣ низ маҳз давоми солҳои охир дар шаҳри ваҳдат инкишоф пайдо кардааст, мегӯянд ҳамкорони мо. ин 700 як замин чанд сол боз манбаи асосии даромади як оилаи бузургро дар шаҳри ваҳдат ташкил медиҳад. аз он ки тобу рамӯзи заминро хуб дарёфтанд, ҳар порчаашро аҳли оилаи Юсуфовҳо самаранок истифода бурдаву зимистон ҳам аз он ҳосил ба даст меоранд. бо бунёди ҳамин гуна гармхона дар қитъаи назди авлигии заминашон парвардаи навъҳои серосили помидорро нигоҳубин мекунанд, бодринг мекоранд ва булғориву қаламфурро ҳам аз ҳамин ҷо ҷамъоварӣ мекунанд. барои харидории маҳсулоташон аз саросари мамлакат талабгорон меоянд. ниҳолоро дар ин шаҳри ваҳдат то ноҳияи хоалинга мерасонем, исмш то мискинободи файзобод то ҷиргатоға ниҳоламо меравад. ҷо оилаам фарзандам қатӣ кор мекунем инҷа. Гармхонамон ҳамин якташ инаш 3,7 ва яш дюймаш 2,7. қариб 7 сотиқ теплица дорем. сол 12 моҳ ҳосили чеснок, бодринг, тирамоҳи ман насиб кард, бо бодринг мекорем, бо помидор мекорем, тайёри шадида содем.
ба ҳамин шакл замини наздиавлигӣ ба садҳо оила манбаи хуби даромад ва ҳалли мушкилоти рӯзгор гардидааст. маҳсулоти хуб ки ба даст меоранд ҳам ба бозор бароварда маблағ пайдо мекунанд ва ҳам эҳтиёҷоти оилавиро бароварда месозанд. масалан дар як ҷамоати Раҷаб Исмоилов 140 гектар замин дар назди аҳолии аҳолӣ киш шудааст ки бо боровар шудани ҳосил дигар аҳолӣ барои харидории маводи кишоварзӣ ба бозор намераванд. аз ҳар порчаи замин маҳсулот истеҳсол менамоянд ки ин раванд фаровонии маҳсулотро низ таъмин мекунад. дар ҳудуди ҷамоати мо 140 гектар заминҳои назди аҳолигӣ мавҷуд аст ва албатта ин заминҳо ҳам самаранок истифода бурда мешаванд. чуноне ки шоҳид будем, аҳолӣ бештар дар заминҳои худ кӯчати помидор, бодиринг, дигар кӯчатҳои зироатҳоро парвариш мекунанд, ба бозори истеъмолӣ мебаронанд, ба фурӯш мебаронанд ва сатҳи зиндагии худшонро аз ҳамин зироатҳо таъмин карда метавонанд. таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғизоӣ асосан бастагӣ ба фаъолияти пурсамари кишоварзон дошта истифодаи оқилонаи замин метавонад муътадилии нарху наворо ҳам таъмин созад. дар ин баробар вазъияти феълӣ талаботро аз ҳарвақта дида барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва гирифтани чанд ҳосил бештар карда маҳсулоти ватанӣ маҳаки асосии раҳоӣ аз душвориҳои вобаста ба дастрасиву таъминот бо маҳсулоти ғизоӣ гардидааст. аз ин рӯ мисли оилаи Юсуповҳо ҳазорон ҳазор оилаи дигар дар саросари мамлакат парвариши меваву сабзавоту полезиро хуб ба роҳ монда имконият доранд ки на танҳо худкифоягии оилавӣ балки бозорҳоро низ бо маводи озуқаворӣ таъмин созанд. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар се давр яъне ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад. пас аз пирӯз гаштан дар даври ҷумҳуриявӣ ғолибони ин озмун ҳуқуқи иштирок дар чорабиниҳои сатҳи баландро пайдо мекунанд. ҳамин аст ки ҳар як довталаби озмуни мазкур дар ноҳияҳои кушонёну вахши вилояти хатлон бо тайёрии хуб ҳунарнамоӣ карданд, мегӯянд ҳамкорони мо. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар кушонё бо иштироки 30 нафар довталабон ҷамъбаст гардид. дар ин рӯз иштирокчиёни озмун бо суруд ва оҳангҳои нав, шеъру таронаҳо, намунаҳои мусиқии анъанавӣ дар доираи талаботи низомномаи озмуни мазкур назди аъзои ҳакамон баромад намуда, барои ғолиб гаштан бо ҳамдигар рақобат карданд. имрӯз дар ноҳияи кушониён даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. ин пеш аз ҳама бо ибтикор ва дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст барои мо ҷавонон ва имрӯз ин гуна озмунҳо имконият медиҳад ки ҳамон санъаткорон, ҳунармандон ҳунари волои худро ба кӯли мардуми кишварашон муаррифӣ кунанд ва истеъдодҳои нав ба нав рӯи саҳнаи тоҷик барояд. мадина баротова яке аз иштирокчии озмуни имрӯза дар ноҳияи кушониён аст. ӯ соли дуюм аст ки аз рӯи номинатсияи навозандагӣ дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ширкат меварзад. соли қаблӣ мағлуб гаштани мадина дар ин озмун ӯро водор сохт ки имсол маҳорати худро сайқал диҳаду боз ҳам барои пирӯзӣ талош варзад. ҳамин аст ки қабл аз баромад карданаш назди аъзои ҳакамон вай дар кунҷи асбоби навозандагии худ дар даст машқу тамрин мегирад. иштирокчии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ҳастам дар номинатсияи навозандаи анъанавӣ. ман имрӯз дар ин озмун ҳунаро маҳорати худро санҷидам ва аз даври ноҳиявӣ ба даври вилоятӣ роҳат пайдо кардам ва мехоҳам ки аз даври вилоятӣ низ ба ҷумҳуриявӣ роҳат пайдо кунам. ба гуфтаи аъзои ҳакамон дар ин ноҳия нисбат ба рушди санъат сокинон таваҷҷӯҳи хоса доранд, зеро довталабон дар озмуни имрӯза аз рӯи ҳама номинатсияҳо аз худ маҳорати баланд нишон доданд. бо мақсади дарёфти истеъдодҳо ва чеҳраҳои нави соҳаи фарҳанг дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраки деҳоти ноҳия озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид ки аз байни инҳо беҳтаринҳо ба даври ноҳиявӣ интихоб гардиданд. чӣ хеле ки шумо имрӯз шоҳид ҳастед, имрӯз даври ноҳиявӣ
جمهوری озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи кушониён баргузор гардид. дар асоси баҳогузории ҳайати ҳакамони вилояти хатлон аз 30 нафар иштирокчӣ 17 нафар беҳтаринҳо ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд ва умед дорем ки инҳо то ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ меёбанд. таҳти унвони тоҷикистон ватани азизи ман марҳилаи аввали ин озмуни ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи вахш низ ҷамъбаст гардид. дар он 40 нафар сокинон хусусан наврасону ҷавонон фаъолона ширкат варзида ҳунару маҳорати сарояндагию навозандагии худро ба ҳайати ҳакамони озмун нишон дода идеи аз онҳо барои иштирок дар даври вилоятии озмун роҳхат гирифтанд. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман миёни ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи шаҳри нав низ доир гардид. дар ин марҳилаи озмун ҳаваскорони беҳтарини ноҳия ҳунару маҳорати худро нишон доданд. дар ин бора ҳамкорони мо соҳибнур абдурасулов ва тоҳир сулаймонов гузориш медиҳанд. дар ноҳияи шаҳри нав даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ҷамъбаст гардида 15 нафар иштирокчии фаъоли он ба даври дуюм роҳхат гирифтанд. бояд гуфт ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бо мақсади истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунарӣ иҷрокунандагӣ ва эҷоди мусиқии нав, пайдо намудани беҳтарин намунаи оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ баргузор мегардад. озмун дар се давр аз рӯи номинатсияҳои оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир ва ровӣ доир мешавад. дар даври аввали озмун санъаткорону ҳаваскорони ноҳияи шаҳри нав ҳунару истеъдоди хешро аз рӯи бахшҳои мазкур нишон доданд. ман фикр мекунам ки кормандони шӯъбаи фарҳанг ва довталабоне ки имрӯз дар озмун омаданд бисёр як ҳиссиёти хуб қатӣ буданд, боз як вақти хуш қатӣ буданд. ҳама баромадҳо хуб шуд, номераҳо хуб буданд, шогирдони нав буданд. аз ҷумла мақсад аз он буд ки мо дастгирии ҷавононро барои саҳна барорем, падидаҳои навро барои нав барорем. бо боварии комил ман мегӯям ки даври ҷумҳуриявии озмуни тоҷикистон ватани азизи манро ба даври минтақа хело бо омадагиҳои хуб бачаҳои мо мегузаронанд. мо дар даври ноҳиявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои аввал гардидем ва мо кӯшиш мекунем ки дар даври минтақавӣ низ инчунин сазовори ҷойҳои аввал гардида ноҳияи шаҳрнав яъне кеми ноҳияи худро баланд барем. ёдовар мешавем ки тибқи низомнома даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман моҳҳои июн-июл дар шаҳри ҳисор ва даври сеюми он моҳи ноябр дар шаҳри душанбе ҷамъбаст шуда ғолибон бо ҷоиза ва диплом сарфароз гардонида мешаванд. дар ҷумҳурии демократии Конго хатари хуруҷи дубораи вулқон ба миён омадааст. вобаста ба ин ҳукуматдорон сокинони мавзеъҳои хатарнокро ба ҷойҳои амн таҳвил медиҳанд. дар минтақаҳои гуногуни Россия бар зидди сӯхтори бешазор мубориза